Привет, малышка моя родная, ну как дела? Наверное, к дому зима, дорожки все замела. В небе над Грозным тают звезды в лучах зари. И только маме, что я в Чечне, не говори. В небе над Грозным тают звезды в лучах зари. Үтө күннен күндүү көрөтчүлер онна агатчылар. Киниге эйгитигер күн айы, сылайы арас элбах киниге бечәттенен тахсар. Сорох тута тыыланар, сорох мелже улар сыкка сылжар, оттон сорох беле күннергере агыллар. Оттон киниге барыта агыллыын багарар. Агыллыктагы даганы боллага эбэт. Ол иһин бейлерин темаларынан агаяк жуну хабар кинигелери кытта билихиннери сыллаах берилери сагылырбытын көңүллән. Бүгүн эһиги болгомтоготугар сери тематыгар анаммыт скорбная эйга войны киниге туһунан кепсиэхпит. Бу кинигега суруллубут сери уратылаах сери. Биһиги кеммитигер уун урал эйлээх олоҕоттотугар элбэх ия ага. Чугас дьондорон харахтарын уутун тохторбут Чечня серитин тематыгар суруллубут киниге. 1994 сыл ахсынны 11 күнүгер Оччотоого Россия президента Борис Ельцин иягынан Россия армиятын саллааттара Чечня серигер уотугар килбиттере. Манна үксүлләре армияга саңабарбыт олаттар этилер. Ити курдук туакта буруя суоха деркән олаттар олохтора бу сериге толук уруллута. Российская Федерация саллааттар елерин комитетин даннайынан 12 тыгынча кырата суох сери сертибете бар болбута ден суруллар даганы ити көрдөрүүгө армияга сылжан суох болбут саллааттар эре аксанара килбит. Сахасерин общественнаха бу туакта солдата суоккан тохтуулаак серини сөбүләбетага. Онда биһиги республика саллааттар онна матростар төрөпүттерин комитета Оччотоого президент Михаил Ефимович Николаев атыгар сахасерин олаттара бу алжархайдаах сериге кыттыбыттарыгар мераларыгар ыңырбыта. Общественность бу этитин ылынан республика саламтата Борис Ельцинга сурук суруйбута. Сери бола турар сиддеригер барбыт срочник саллааттар кытары сибэс олохтурга саллааттар онна матростар төрөпүттерин комитета улахан үлени оңорбута. Бу абраллах жалага Хотугу Осетияга бар Моздок Корат Алухтоохтора Саргалана Гаврилевна Птицына, онна кини кергене Ахсар Георгиевич Цагаев элбэх сыраларын урбуттара. Кинигега киннер тустарына элбэх өтүетыллар, этиллибиттер. Киниге автора саллааттар онна матростар төрөпүттерин Сахасеринага комитетин председателе Мария Емельянова, кинигега саллааттар онна матростар төрөпүттерин комитетин кири тыла. Чечняга серитин туһунан интернеттен материаллар, ол сылларга республика, Российская Федерация кагаттарыгар тахсыбыт материаллар килбиттер. Ону таханан Саргалана Гаврилевна Птицына туһунан оголоро, кергене Ахсар Цагаев чугас дьоннора, онна кини иели сыһанын билбит, бу үтүө санаалах ылга демобилизациялынан баран, конон сынянан асыбыт олаттар мактал тыллара бааллар. Киниге бүтэх страницаларыгар дьоннорун санааларыгар өрү эдеркен хаалбыт олаттар тустарынан информация бар. Билинги кемге этинник исәннәре улатыннар бакка, әйләхтек бихари туһугар элбәх үле ыйтыллар. Төһөдә ол сери кемнәре асталлар, алжархая аспат, ону умнуват туһуттан бу курдук кинигелер суруллаллар. Бу киниге былырын 2019 сыллаакка Жукускай коракка 200 экземплярынан бечәттенен тахсыбыта. Батчаларга Саха национальный библиотекатыгар сүрәхтенер. Россияга саллааттар елерин комитеты 1909 сыллаакка терилдибите. Бу комитеттерилергер Оччотоого сатарии кемигер себилинилээх күстер кеккелергер өскәбит быһыынамайгыны кытары сөпсөспет болу сулуспалы барбыт олаттар быраптарын турулаһыы төрүөт болбута. Биллен турар Советский Союз военный салалтата бу общественный хамсаһаны сөбүләбетага. Аңардасты жаһаялор бут күстер инструкторын общество билетер тахарары төһөккалларынан утарса стабыттара. Оттон төрөпүттер түмүстәхтерине модун күс балаларын өндөн арас областарга онна республикаларга съездтери онна конференциялары терителәбите. Ол түмүгәр 1991 сыл отыйын бастыкы күнүгәр саллааттар иелерин комитеты ден общественный телите регистрацияны аспыта. Официальный тахамга биленилибите. Оттон Саха сиригер итинник комитет ити сыл 6-нчы сүрбөт күннәргер ыйтыллыбыт конференция баһарытынан терилибите. Председателинен Никифорова Нина Спиридоновна, Солбиятчыннан Кириллина Валентина Ивановна таллыбыттара. Ити кемтенела комитет түбүктә үлете сагламыта. Саха сиринага комитет представительләре военный округтарга, онна частарга сылжаллара үтөөгөскә кабулуйбута.
Саллааттар она матростар төрүптерин сахасырна комитетигер отут сыл устатыгар элбах кихүлелән аспыттан бир бастыңнарынан Александра Николаевна Майдо боларын бир күлеләбит жона онна ити точкаларга сулуспалабыт олаттар белетиллер. Кини туһунан элбах өтүөтыллары иелер характарын ута токтубатын ден 2012 сыллаакка Жукускай город Ситим медиа издательствога 600 экземплярынан бечәттенен тахсыбыт кинигеттен биссиякка сөп. Onu tenge bu kinigetten 1999 сылтан bu комитет члене 2 агыс сылтан комитет председателинен үлелир Мария Егоровна Емельянова туһунан билиэккатин киниэхатиллибит макталтыллары көрөккөтөн сөп. Итин таханан иелер характарын ута токтубатын кинигага Анатолий Чомчоев, Усиментай Алексеев онна да атын суруюлара олаттар армията сурубут суруктара бааллар. Комитет сүбебе сыллах улетин туһунан 2016 сыллаха тахсыбыт солдатские матери ден Жукускайга Дани Алмаз издательствога 500 экземплярынан бечәттәммет кинигага суруллубут. Бу иннине кепсәбит киниге беркилбит информацияны таханан аныгы кемге армия болжога 1 сыл болбутун декенне көрсүлләр атын кахалар син бир бааларын туһунан кепсенер. Комитет үлетин туһунан арасылларга республика прессы тахсыбыт суруюлар онна Мария Егоровна Емельянова элбах баянный частырга сылжыбыт хартскалар килбиттер. Этин таханан комитет сүлбебе сыллах сыралах үлетин туһунан наши будниден фотоальбом быхытынан тахсыбыт кенгага килбит хартскалар кепсиллер. Сунтар улуугар саллааттар иелерин комитеты бастыгы председателинен Татьяна Федоровна Божидонова 1999 сыллаха үлеләбите. Онтон 1994-95 сылларга Розалия Ивановна Филиппова үлеләниһен Жукускайга көһөн республиката комитетка үлелир. Светлана Николаевна Янкова 2003 сылтан сагалаан күн бүгүнүгер дери үлелир. Төһөдөйеләх кемге олордорбут армия кеккетер ыңырылыбыт олаттарга кыхалах түген бар болланаганы комитет үлэхеттере көмөга келеллер. Онон маннык комитет бара үтө жыла боллага. Доброго времени суток, дорогие жители и гости Республики Саха. Зовут меня Евгений Дмитриевич Бекренев. Всем, кто меня узнал, персональный привет. Родился и вырос я в селе Сунтар. Живу сейчас в соседней Амурской области. Видеообращение касаемо комитета солдатских матерей и в честь книги, которую выпустили 30-летие создания комитета. Вот. Во-первых, нужно признать, что комитет добивается своей цели, несмотря ни на что. Вот кто своих не бросает. За эти 30 лет чего только не творилось с армией и флотом. Это и отсутствие зарплаты по полгода, трансформация дедовщины в фоне слабого влияния офицеров на личный состав, отправка бойцов в горячие точки в приказном порядке. Неспроста каждый командир части с опаской отвечал на обращения и визиты комитета солдатских матерей. Но потом все наладилось, становится вновь престижным служба в армии, почти как в Советском Союзе. В этом есть заслуга комитета солдатских матерей. Отдельно хочу задеть тему выпуска книги, которая вот вышла тиражом всего в 200 штук и в черно-белом варианте. Считаю это за попытку повлиять на историю. Книга должна выйти в подлинном виде. Прошу помочь добрую половину человечества. Это предприниматели, люди, занимающие немалые должности в государственных учреждениях, те, кто может пустить деньги на благотворительность. В выпуске книги в цветном варианте и с таким тиражом, чтобы оставшиеся из более чем 3000 бойцов, которые там служили, могли позволить себе лицезреть сию книгу, чтобы близкие и родственники, потерявшие своих сыновей, братьев, отцов, тоже не остались в стороне. Тяжело, конечно, но это память. Помните, что без прошлого нет будущего. Бастабалла Мария Егоровна армия сылдары оларға күйіскеме болбуккар, убаларгар элбахлен оңорбуккар, бейм аппыттан онна шня хылжуут олаттыра аттарыттан улаханагар да бағарабыта еха кытанақтыру баяны үлағар элбах сетихини. Күнді Мария Егоровна эгене армияға сылжар
оголор тустарыгар көмө уок болар гытыгар болбукутугар элбек өлөнө оңор букутугар оңор гутугар даганы пем апыттан онна сүсү бөтүрдүс басай компания болоттарыттан улахан гадде багарабыт эйха катанак дурубияны инники үлягатыгар улахан сидигилери Нуравлорун Рожков Сергей Васильевич Деммен 2015 сыллаха Украина Донбасска Рахан ранение лан ол операция бәтін аспытым тех операция бар Мария Гуровна комитет солдатских матерей сбор средств оңорон улахан материальный көмө оңор бута онно мақталым мұңғыры соқ дойду бар ретеңер гиллен кәлбітім бағары метебі шулан Мария Гуровна кытанақ здоровьяны үрдік сетегелері онна бары шуге Üyeler komitetlerigen uruy! Aykal! Uruy! Aykal! Uruy! Aykal! Aykal! Aykal!